he so hi tha ka tia a challenging ve hrim hrim awang le keimania phurna min pek na sat em awanga ron tel gani Coming to PC zo than mo ya ni a zo bok lungle tang kalau kala chuan tuna hian bong kan vula startup hi kan ei sa to ang lo chun ni me chuan ma se hemi ya karon tel na chan chu kan thil lo ti sa to te ai sang zok le azau zo ka kan product te kalau kan phau chu theina na he so ron tel hi kan ni bong bul hi kan chung ko hian kum som ni chuang ezon na tak tak angatan kan lo mang to angai ngon ngorin khang hun la kan lo kala tuna chuan khovel te lo chang kanga kan thil ma mo te organic manure fertilizer khating sang kan ma mo na te kha alo sang to em mizoram ma hian heng te hi lei tha hi kan import na sa keimani kan rama hian thing bong vul hi ombe ma se henga tanga fertilizer organic manure kan tiang kan produce hi atle me chumi chok jang khai tu le atam theyang ber kan man theinan te he thil hi ron din chopui gani ka dream chu tuna hri chuan tian step by step in ka kal chawanga bong ka tangin ti hian ka in ral chho tuan thei chuan ting ka ti chho bek nga chuan hemi zowa chuan inge bong nute kan thar chhuwa te lo tam theinan te bong pui tha ramdang atanga lak lu dan te le an cho thazo ka vul thei tura malak te ha ka tum chawa ti turi ka nga ve mema he so karon tel na chan bohi nia a chan chu sum capital kan nei lawa chu wang chuan heta ka du anga mu thei ni chuan ti khan a step by step in ka gal chho pha thei don ni chi beule coming chu ro sang zela nia he chenrang lengen mu so season 3 a karon tel chan chu he so hi tha ka tia a challenging ve hrim hrim awang le keimania phurna min pek na sat em awanga ron tel gani kei ka van nei hlea hetiang so ka tel don hianin ka chung te ka hril hianin boineng ma ka nei lo ka tok lem lova min phur pui lem lo ma se ka tan nok saka nom lo hrim hrim awangin ka lom khop mai ka drip chu kan ramta na thil tra han ti ve a thil enge mo tok thei top chua han tho chua ve thei hi ka dream ani